predstavniki medijev ter vsi poslovni partnerji in tukaj zbrani, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Ladies and gentlemen, we welcome you here. Unfortunately, not for the opening, but for the official opening of the construction. You can see we started already the construction of the garage house, and I would kindly ask Jean-François Igonet to join me here because he's the co-investor in our new development. Spoštovani gospod župan, predstavnika investitorjev, gospe in gospodje, moram povedati, da sem počaščen danes, da lahko prisostvujem enemu pomembnemu dogodku po burnih mesecih korona krize v letošnjem letu. Gre za pomembno investicijo, ki bo v Ljubljano prinesla 50.000 kvadratnih metrov novih prostorov. Investicija je, kot ste slišali, vredna 70 milijonov evrov. Bi rada k besedi povabila našega župana, gospoda Zorana Jankovića, da prav tako spregovori nekaj besed, kako bo Ljubljana pridobila s takšnim lepim projektom. Dobar dan, želim, spoštovani gospod minister, dragi prijatelji. Verjetno sem zadnji zato, ker sem tu zraven stanovalci, se pravi moja skupnost, tako da pozdravljam to gradnjo vsak dan. Ampak ne mi dovoljeno malo zgodovine, da bom malo popestril to današnje dejanje. Dan sem tu tretjično otvoriti. Prvič otvoritev Lepera leta 2000, ko je prišel lastnik Levandanke Leper, Potem je 2008, ko je Supernovo odpirala ta novi center, sem prišel v funkciji župana in ta moj prijatelj Frank Albert in Tilman, ta trenutek sta največja in bo stala največja nepremičninska lastnika trgovskih centrov v Sloveniji. In vesel sem tudi za toliko ljudi se zbralo ob enem dogodku, kjer se investira 70 milijonov, kjer toliko ljudi dobi delo. In v tem času korona krize, če kdo bil koristen, govorim koristen ekonomsko, za Slovenijo so pa gradbeniki. Mi smo delali ceste, običajno bi imeli številne pritožbe, posebej Dunajska, Tržaška, tokrat nič. Gradbinci delajo izjemno dobro, delamo cokrarno, izjemno dobro teče in na tem trenutku se Ljubljana izvaja 150 projektov. Sem pripričan, da ne bo noben sprašal v maskah, jaz maske ne nosim, ker je odprta zadeva, gre samo za streho, ampak upam, da se bomo lepo imeli. Frank, daj bo otvoritev? Opening day? Se prav marca, po mojem bo naredil za 8. marca, da bodo dame imele lepo, tudi za praznik, da bodo to parkirali. Maršej. Evo, kako so slene.